wie na mogya da so edi yemu afosane tete oduma nkoma so ba ya ansa na onwene no ansa na oba obi ntumi nkyire ono no tese ko otwa mansa ofiti wokroti a na yate ne nka wokru ohuntehu nyankopon ene no a oko a onpon adoye ne mobro mu no ena ode adom yen a ya san sori fefefe ene nananum adaroma ena ya sori fefefe a ya san abetena intintan kase so ya betena Tenda TV se ye di dwumedi a ya tudi se bie wadwene mu ebrew sabre ya yen ya sori dedinde yenim se ya hwefo ene yetiefo nyina so asori apomuden mu etete wo TV echi twen ye dedinde ane ya da twedi empokwa me ase efise nye nipa nyina na enya ne se de yenye ye de yenya ne se ya na eseye se ye da twedi empokwa me ene ahunhuma aduasa miensa ahunhuma aduosonson ahunhuma ewo imipom insuo mu nnua mu ba bibiara omobo ye ho ban no ye da omo nyina ase ane ye da asese ya na yakoso na yaka kire ye nana agrada ane nana agrada awamaye sa akwanya wei executive director na nkasa chiao ba bibiara ye chiao papa uni ukunu pastor Enrico ye chiam papa ane ne ya chia ye director Rich yaw onso ye chiao papa adopei masan asore aba bekan ye hun Pablo ye chiao papa Eugene ye chiao papa na yaka kire ebusuanfo ni nyina se ye chiam ane na metwa na masamba Dr. Apostle Joseph Kantanka asafo katoko ane ye chia papa ne yakochie otumfuo o se tutu the second ne ya chia no se ne mpomu etesei na nesuma nkwa ahene nsoso ye chia papa ne ya chia ane ye nua panyi Dr. Kwame Despite baafo odoso omaye ne nana nso ye chia papa enyuma pa obo ede amaye man Gokus enyuma pa woye amaye man Gokus no ba bibiara wo bia ye chia wo a obete no wa chia no amaye ye chia ne ya chia Mr. Bauer wo se enche daily graphic anase daily guide and odiye ebemu dedende enti yemfiri ase enka nkire nuanom saada no de emse mu paper na ensoto nanso saa na tie ye da wase papa ba bia wo footballer number 1 old footballer number 1 in Granza also ye chia papa W and Cape Coast Kwanso Mr. Yano me chia papa Mr. Nana Efriye Nana Ofe me chia Nana Nketia Kofim pese ye chia papa and African Revival Youth of ya ye chia mu nyina ba bibioro bia wo ye chia mu papa ye chia na ye chia ye nua panyi ane ya de nyina ane na najaba me chia papa wo ba bia wo Netherlands me chia pa bra kwabra esuo banfo enra waye ye de na ye nsakan ye so ye chia papa em se wa kasa papa se ye nuanom Ali Abraham Oshe me chia papa wo ba bia wo ene enuanom a mu bomoden se mu bema ebibiman ehu ensoma kase no ebibiman ebehu babia ye fire ene babia ye ekọ ene ekwan ya akwasi broni ede ye fo aso ane ye nua panyi entim bema ane entim bema ye chia papa ode eniema bi wo no mu a eto bi ana ye wakodi hene nana baafo oye nana okugidom ane ohene ma entim bema ye chia wo ba bia wo bia ya ba na so aba akasa wo so beba ye na so ye to nsafrew enimanim ya no bra ne ye nto ato adwene ne ye mpagya bibiman emfansi ho ye damase
because me bubodi a adaje kura bebo yen omo watermale omo afasene omo sehwiwi oso omo takrade omo boriga tanga no mu ne yakeka ho ye chia mu nyina yentimi mu bom nyina mu din ba komako ane ene yasan ba biom eye bie wa adwenu mu dwumadie ene ye de brew osenkani yaw ameda African Revival Yuda of Ya ebusua nano me na me ye ebusua panyin yen ye de no enye asore efise ye bibifo ye hia asore ewe bibiman mu a ekopim Misrim ekopim Ethiopia fo pe no manya colonial masters the whole world no Africa no omo ba se omo ba be fa ye no mu no Ethiopia de omo antibi anko efise ho na Haile Selassie no ote ono so obo no humodin papa na enra me gusu a me kasa no na me kase me pacho yenko ye quotation no Psalm 32 verse number 8 me pacho ane ihaban ho asem ne ye ka ihaban dosun ana enipa enim de no enso so edosun enti yabo ye trim se enye advert ne ye ba be ye enye sa pabro num ene director ene ye friend say na nagrada akura be chro list e de abre ye say yemfa na ye metuaka nenso akwanya na ye nya no eye akwanya kesie a enye pesem kuminya honhom epise enipa wo ho papa wo wiase enipa a omo yare enipa a omo wa ahohia mu enipa a omo wa ahokyire mu no edoson enti ukoye pesem nkuminya se onkoa na enipa mbra ho ansana omo ho atowon na udi ewu ena obi nima obi kire onsere de nte obi nimu a obi kire eno nti ena yenya akwanya we no na nagrada wamfa ne TV station amo etimodin odi ama osenkeni yaw ene African Revival Yuda of Ya se yemme bie nipa adwene mu eti ye pamochew we enye se ye no eba be prim challenge anase ye no na wa betra ya ahwe eno de ni opa ade akokotoko no ye ni na bro enti eno de sa abro die na wo ewo otirim no pa chok fa no to nchen ne ye mprese de be ya ye ba gi nipa nkwa na nipa wo a nipa nsei eno tina yaba me pese me de empanyimfo bi din etudwa na me de onfo no mescrampo etudwa bibi ti se kofin pese sei no ye adwuma wo Radio Gold onim de one na nanketia enya asem ketoa onse na de ntie haban ya na de esa inipa bebre yade on eti yesrem bebre onsa ka kofin pese no ma no afre no onse na de ntie onsa ka Mr. Biko no ma no afre no onsa ka your friend say na ofe no ma no afre no na ya che na me so me ho ahan me kakra osenkani yaw me nye pesem kuminya na me nye pesem kuminya so da wei obi na onim wei a me wi a me so obi amra onse da de na munyina mu egumi fie ho a se me wu enti me nya ne saa ena won se me chere niam na wi a me nka se bra na behumi o onse da de we na mafo from ya no mu boma baso o se osenkani ye hu su nipa because obia sofo bi omo ton kwadi ewu nko sua ne your friend say kwadi ewu osikan ene your friend anointing oye enum ne ne keka no omo fresa mo mbra no mo nya mamo no mo nyi sika osenkani ya me tender TV me nya advert ma me ho ena me mfra o se bra na mon obi nsi trododo ma yarefo se o se osenkani ya obahwehwe mekira kwan na waba behumi a eno da nchen eno de me mfa nya advert wa ha ena me nka so se bra dabi efese obi num aduro ma yafo enti me pamcho bebre osenkani ya montemase
nipa bebre ntima se ah osekeni insam na wo kan emu yedu enti ada na ho dabi ye nkoho efu se ye firi ho na eba enti na ye ka cho se enkoho Bibacho Psalm 32 ose verse number 8 ose me bie wadwene ose obebie wadwene mu Bible book no ane ese obebie wadwene mu na ma kire okwan ya na ma kire okwan ya obefa so Bibacho bebre enti wey me kire okwan ya bie wadwene mu na ye kire okwan ya obeye den obefa so na wo beye den ebeto piro Yanton Onzara itina yese mumebua yen kakra wo de ba bebua yen no se mo amebua yen a ene ye so ye befri ase atom Onzara ntie iti mepamcho bebre mumebua yen firi wakoma mu enura na obi ka se okita 50 Ghana na o de ba no ofere ana ohu se eswa mepacho Yesi kitu ebi anyeden ensa de word of nsem no eno de ma nti enjesika 1 cedi kura ye beje ni abebo odin 5 cedi ye beje ni abebo odin 2 cedis ye beje ni abebo odin me pam cho kakra omabubo me nkasa o say kakra na botwa brofo ne me mpe no Kekran and a botwa. Once I did among for some in Cabrofo, and I'm so say, men Cabrofo da. Abrofonum person mutia. I just say a chifono, much that one was here. If say China president on Cabrofo or China Casa, no obi and interpreti ama Nipona 18 and Kayagana president and so Jai Brofo can. Mia to bigger or a ding. Ete anopei ye de nyanya we eguye kom ye de nyanya kireo ye nya we nkranfo empa wo fie asantefo empa wo fie ayigbefo empa wo fie mipacho nzimafo empa wo fie be biara empa fie we ewo fie ametim efie ba bia mete no oho na medua enhuye ma hwe ne so ama oni me atena opabiri mu kura oba obenya nyanya Onse tie isa nyanya we juma edi mani pedua we no enya afa na oba be call hospital ama ya koje consultation fee we otumi eposa na wanum we o yare your friend say babaso ai posa wakọ oba bi on me kire say ya amanfo say osenkani nka we ese wo de sie na wajeno na nka wa kire no da bi esa na makoye pesem nkuminya na mintimi sa Ghana fo nyina yare at a time Mr. Biko the cancer asem no Mr. Biko say on to me sa Ghana fo nyina yare at a time enti onima obekire obi enti na ye bie wa adwene mu no na wahunu kwanko a obeye den obafa so nkwa na kakra aka ye nananom o ma nso mbosom so omusum omunim se abodi anyankopon abonyina Genesis 1 verse number 31 omun se nyankopon abodi nyina mepacho osei Genesis chapter 1 yeah verse number 31 osei na onyankopon hu de oyo nyina nyankopon hu no de ye nyina na hwe eye papa nyina ye papa why no say niam ni bi nye on se rade ntie ne o ekwan ya obefa so ayusu no na ehia iti nyanya we ayede egu ye nkomu anope enya bibia se yede pamu musuo yede pamu onyayen onse da de ntie se wanya ye kurapo oboa enne no ye pamu ni nyina afiri ye ho onse da de ntie efu se enipa binum wo hono mu a omu de adwenbone na wo wontirim tete no o kokro bi mu a ye se pempim ewo ho mi se o wura mi fi a pepim wo hono wo ba boetra ansa na wo ba boetra ene ade e be fo wa pampam no adwenboni bia wo tirim a eyi to twene nto ba no ntumi wura anfa adwenboni me wura mi fie ewo ho ogidio onyi o ewo ho enti we ya ye ka no o me body your friend say
Anansi Dokun say nipa bebre say omu nim adekudi a ye friend Anansi Dokun anase omu nim say na tie enti na me say ye bie wa adwene mu na wahu kwankon a obefa so ayeden atena se enti bisa panyin bi e wo okrom wo owo sunyane owo hafasene owo Volta region owo akachi owo baabia mepacho bisa panyinfo ne say yesi bibi di Anansi Dokun anase ukobu mbura na de abekire panyin bi say apanyin wei minim ni din e wo kasa hoduo mu enti mepacho bebre kakra me osenkeni ya minim no mepacho eno na me ka ho asem wei ahaban bebre eye adwuma na ensoso on se na dentie ahaban bebre eye adwuma nyanya wei eye adwuma bebre enti mepacho me ka ho asem a no wako panyin bi chen no wabisa no wachero onima no wako panyin foforo nchen no wabisa no wachero onima no wako panyin foforo bi nchen no wachero adwura ekwan ya yefa so emixi ahaban mako 7 ni adware mepacho bisa panyin bi enra me kodu fie na ye ka kire me sesamansen eno so emantia na omo yare ma yare no ewo ho eduro mako miensa okabomu a baako mienu yese baako miensa yese baako enan yese baako enum yese baako ensia yese baako enson yese baako enson mipacho boade obosoro ni asase no ne bibia ye enson eti da etosonson no kura ohira so ote mipacho onfa okra poma 2 verse number 1 o say na owie osoro eni asase eni mu asase eni emunia manyina bo eda etosonson onyankopon wie na adwuma oye no eda etosonson intina imasa 7 day masa o kan bibia o pese o dware na eye perfect pa yanko ba ho eje se o dware ahaban a na wakosulutu na wakwa agonbia na wa sabet abedware yanya ne sa da etosu miensa monko mo yire no mu ho monko mo de baade mo yire no mu ho ento ba se o tware ahaban a yenko ye yire ho ayotes is this written etina ye ka yesi yo ensuso ewa ha ogusu eye t-shirt no ogusu eye CDs no see yo amonfo bisa CDs ne pa omu hia eti me pacho ye ntentem na frase na ye market na ye nyeska enfam wa ebusua no me pacho me de wo base okay enti ne me twu adua besi so no eye tiawa anura me twu adua besi so se apostle anado osebinum a enyeden enkum China for we decide omodi aba any wo spray omodi aba no masa ye spray nkruma ye spray ntrowa ye spray tomatoes ye spray ade bi na unim na ukotodia ekum no na ekum sese wo mu ekum niam bi nanso apostle doctor apostle Joseph ai na duro no ni we decide no ni ye de bono ban no engura ya o enkum nipa betun adwa besi ihaban maso betun adwen efuse Ezekiel 47 verse number 12 no okan na me pacho me wia nyanya no me pacho maka ho asem awie ehun nsem doso iti bisa panyin bi Ezekiel chapter 47 God verse number 12 o say na ensuo ano ensuano aha no ene nua a wodi a enua ye die nyina efifi na ha rempo na ha ban no empo na ba rensa na ba no ensa ebesusu na busu eso bosume efise ni nsuo no kronkron bia na fie abanu ye aduane na ha aye duro na ha ban no ye de baade eduro me ba cho we eye adede kru na aba ebra ni yesusu ano me kai pa na ye di gunkutom ye nananom ye maamenom omo di gunkutom ni ye sra
mantiasia kosi se minyi ye asena mi so a no what tibi na de agugyenum masa omo wo mantem wonu mu a omo nya nyina ade chi a omo beba ofie eti gina yie asena wa yewe eti na me se esulutu ansa amanfo me pa cho Leviticus 15 verse number your friend say 19 Leviticus chapter 15 yeah me pa cho can free 16 17 verse number 16 yeah also na say obere me bi ahoba se obere bi ahoba free ne mu a onfa nsuo nware fa nsuo dware ho nyina na ne ho nte kosi anwumre ho nte kosi dia ba de anwumre usulutu a na ho ba o se fa nsuo ya de edware ho nam nyina na ho nte ekosi anwumre na ntuma biara ana wei na driver ni e for ba wo kan na o fe oba e wo wadwumam e wo office wa poison office eti yo pese o dware haban a won me pa cho bebre hwe o mu yie e wo sulutu we me de fam ko o say na entuma biara ana entuma biara ene huma biara ahoba de begum no won fa nsuo si na ehun nti kosi enwumre na se oberima oso ni oba da ahoba gunu na ahoba guna won fa nsuo nware ayotes na won ho nti ekosi enwumre ba jo usulu di e wadare o hia me ade abetra stia lechi o kono na o kan e rodu dida enti won se odi kan ni na nyina onya passenger me pa mcho bebre obi nimu a obi kire busuafo no ye mama ye kwan se ye mebie nipa adwen mu e wotana TV enti adede kru na ba we opese wo yusu a teun ansa na watie digbo ejenum ansa na wodi agunkuto num na wodi esi awiem ama nkuto na nane ama atwe adede kru na aba no egu your friend say nkuto num na wodi asra wei eyi nipa free awuhiahiam umfa okrapo ma Yona 4 chapter 4 yes I verse number nanu yede na haban bai ena yede na aba masa me say wei na aba na ewo mu no esa ye family planning masa enko wei your original family planning medicine done okay wei yesin say oba konunum abrofuduro na family planning edro wei masa ni nyina wo side effect anu kauna ima bebre enya fa abroad wei original family planning medicine original awo entity mu eduro anyasa masa she me katwi aya brofo no mo pese mo de tete Otuna Erade Nyankopon siesie adede nkruma. Nyankopon ena siesie o sheda na siesie adua bebi a efifi wo bola so na ye fro na adede masa efifi o ko mara market ebi wo ho o ko krom onya kwan kakra bi a no efifi masa we na haban dware na haban yedi ututwa ne tese kontomre fire fry ne di na hwade eno no me se ansulutu o hwa me o di ansulutu ya de ansulutu fi say ye starting program we masa ye ni abriti ya man live kakra o se na de ntie no ye no kura no ena ye ka ye bie wadwene mu nti mpacho we me kasa me ka mo asa o hwane a o bo se aba bi wom aba no hu ewo eyi why we ye de ya oye na masa ye de kan na o ya de na enya ya na je se o be kono o be wu o se na Erade Nyankopon siesie adede nkuru na efifa kata Yona so efifa kata ti ye papa e ye African Revival Judah of Ya o se nkeni ya
ɛna menimi no yɛtɔgbega yɛabɛtena ntentan kɛseɛ so ne yɛbie w'adwene mu quotations no mepacho mese meka mepacho Judges 9 verse number 13 ɛno so ɛka asɛm bi sɛ enti wei mawie ho asɛm nsɛm ne dɔɔso enti na mese mebakyikyɛm kofi pɛsɛpɛsɛ bɛnya kakra na ɔmo nyinaa ka abusua no na nankatia ɔmo nyinaa ka abusua no Mr. Biko ɔmo ka abusua no na no ɔfɛ ɔmo ka abusua no enti baabi a wowɔ bia no mepacho Bob Marley said, Africa, unite. Kwesi Broni said, let us divide them and root them. And Nana Adodankwa Akufuado, and or your program be independent school say, or your program be, and I say, a bra or my way, a wohono. Na a mwachi chami and sape. Na ya wa in Krahanum, and you call the middle belt. Yeah, middle belt, and the northern belt. One said, not as a honey, and to southern bed. On said, I did it. Name watch me and supper. I had then I could do 10. I had the Uyiba, pain no boo. Into Mumayan Kambum, who won him, dear Bia, but your and found me out in one in Tiama said, oh, my over sorry, your bois. Because fortune chain and call. Okay, we are mine. And now me catch up. I'm a Ganya. Oh, Master want to me run me. But they met me run now. Sir, only maybe a fever. Yes, you so. Oh, free car say on Prami, we're Prami. The Piama Soriaba, 33 years boy. I mean, when you're 55 years. 33 years boy. Oh, one day ago. Oh, I don't know why you're no special. Free last week, you call Massa, you be yellow, go so. We see. And yes, it's out in the Panabako Hospital. When we body and see we're fitting all. Open so Johnny Nra, over to the body by account. Ni man can sooner, a yisikana, a chirasono, a what you made. Ni ahani se no e wodwumadi na mekira ba akopa na mahome so e se enipa ho ya homete on se na je na yesrem bebre enti na me ka kiro se we no eye bie wadwe mu dwumadi a ye kire kwanko a wo be den wo be fa so na wo se wo na na bi atete haban o ti nura me pa cho ben no na sua bibi eno na be ma wa den anyi ache na your friend say in no be one more onuma and no de etum kwana so to be gasa have obetre da bi enche obeba na onu so abekire na intim be ma onu so o kire eya tie nu mpacho eye pamocho enye aduane bia na esese wudi enye nam bia na esese wowe wanum ya odedodo hwe sofo hwe nefu sofo bia na efu su bia no na adwinsa Okami, the buff. I didn't many perfu yakase. Anya nama na eye dear body. Aya anadwedi and dear body insan. Anya nama aya anadwedi and insan and the many perfu ya dear body. Aya kase o so for the full chonsano. I didn't go to him. Dako Juno Nashe. O dia opa dia na dia wom. Fu o say insan kwa. Oba corners of mortis in anima ya. Catches of was over better. Some Guinness because the United black or coming. Mumma Yansia dear African revival you down here. Ya ban from me, ya bant in Tankasi, Pablo. I'm on for every say, I'm from me say, Omumahum. Una executive director nankasa una program we na nagrada e dia show sana o manage osenkeni ya ti obia enche odwuma na ebu betre iti office no ye betrem wasa dije iti body aban we masa body aban we ye body bia ye body say ya apem say ye apentu say ye oniaba say nye we masa obo ade body ahaban we oba awu ekura me pam cho eyama atetefo ma wan na ko wo hospital
me ba jo over book no Exodus chapter 1 yeah mpacho Exodus one tete forma one na wo hospital onuma beduro ne yeye onyem nyina no ne yeye nroma no ne yeye nroma yetete aba ne ye de aye nkwan ma abe makomako enson ne ye de aye nkwan ma no abe makomako nwotwe ne ye de aye edurama no na obawo a mepacho Exodus 1:18 Osina Misiri hini frɛ awogifo no ka kyerɛ wo. Misiri fo no ka kyerɛ awogifo no sɛ. Adenti na moyɔ saa. Na moma mmarima no ɛtena se. Moma mmarima no ɛtena se. Na awogifo no ka kyerɛ Pharaoh sɛ. Na awogifo no ka kyerɛ Pharaoh sɛ. Hebrewfo ma no nti sɛ Hebrewfo ma no ɛnti sɛ. Misiri ma. Every say. One day. Wɔyɛ prim. Ɔmo yɛ prim. Awogifo no nyɛ nuru wɔn nkyɛn. No mo ayɛ den. No mo woda. Yɛ nananom ɔbaakofo ɔpemfo ɔno nko atimi gye ne ho deɛ ba de. Awo mo so bosom. Ɛna wokɔ hospital onyim na wayɛ no fe wokɔ hospital ne yɛ de sika ayɛ den. Amame ɛdeɛ na woka kyerɛ me no. Wɔn na woka kyerɛ me sɛ ahaban yɛ. Wɔn na woka kyerɛ me sɛ ebibiduro nyɛ. Na kwasi broni abroni ɛna wayɛ yɛ sa. Tete na hospital wɔ hɔ. And now hospital entina we ye kan say nya na nagrada and wa mami kwanya we ebra ye call GTV say ye the program we ekọ omo say nsan bi wo omo ma ye nya den enka and ye so ye pay ye be tina mo ba ba di esika na mo asa abo ya no ohwe Zabri was sorry at Trinity mu me ka Kristo asem na ne boafu me ka haban asem de wa fi nani ono we bie na adwi mu no enya bone ye ba no ka say anansesem bi ne ye ba beto iti body haban we oba wawie na moja etu no pa na ye man eduro bia enye yie no pacho wura kwan ne nchen enti na ye nananom efikyirifuo na o empower won eni fie na no odua menkan odua meko odua bode odua jende odua intos odua eti ofa kire wa wanya intos ahaban eyeduro menkan ahaban eyeduro menkan na nkasa ehase eyeduro masa ye nimwenu mu a o ma de no wa hospital na hospital nurse ni bi akọjeja no ho atwa wada pa ka kire so o Facebook o online o ne boy chat eti oni adaje e de ma na wo be hospital na mpa ye den a short me ya o me hospital be ya 500 years ni me wo 55 me hospital me ko sekai me yare a na yare no kura me yare say ni yenim and yek yate no and ye di ho adanse body ahaban we won say na chinie we and na kira asase no and na we ehwe soro etu oba na moja etu no utwa o fa sekan no watwa o ka kire no say body ahaban me do kwa akoya de 2 minutes wo mu no an time echi na me do kwa akoje nkwa. One said that say way a emergency. It's enya afe na odi powder and say yi echo uwia na wada na say. Unti we aha eye nachi. Ena aha ye anim. Eti aha e kire soro. We na hwe Nyankopon ena we ehwe asase ya. Masa o ka say ade na e wo keke. Dabi. Eti we utwa na o de ato na oba na moja etu na mo ama na eduro bia enye last one na mo de oba na chi won say ne ti wa say na ne to no wo say won say that dey eti mo de ne ti no ekọ bebia ne ti no wo na mo de ne chi akire na mo de ne chi ananim akire soro moja no within 1 minute to 2 minutes to 3 minutes moja na ntwa na je so obekọ we body ahaban yenton ye de ma kwa enti me so me de ma kwa
ano na monfo ntia sese enye adwuma bra ya kire first person no me ba cho ya kire ne say the first person when you free mason we you free architect we you free medical obia oye duro no ono ye de man free na ya kire ne ho akwan kakra na kwasi broni be dada yen no opese osisi yen no opese obere bia ogi ne ye hu sika no ode ye yie ni nti obeka kire se ehaba we nu no enye den enye last one we eye okwanbrane etu atan okwanbrane etu atan we ahaba we masa enko Togbega, you know why before friend say to get. Ah, sit you can't I benika to get or patch say about your any. Hey, wait. Yana nanu no more bulletproof and son of Kwesi Broniba. Kwesi Broni bulletproof your jacket. Oh, no go on more. Wait. I want the Ediba come. Ah, near your shower a true number. No one got it. And no be friend, me say, I was thinking in a way, no, over and me say, hey, I'm go. Sabri, I'm Robert people so bet you. Where you find new money? You find go for be Masa, we are see a kita natural law. Once I did a kita embra. Ni on pass obi di be ya omo. O so anfa nya obi. Etina tetefona ye so musumbusun ni pass to forma okoba be ye den e be fa. So obi be fa or fa no de kwa hefan ahemfie ni abodero say wa obi bi ayira no bra ahemfie na obi di abeden obi di abeja ukọ na ukọ kire ade no se de ni suti a na ye de ayeden ye de amount ene ewe ene show botom kura oyi asọ dem o Kristo asori dem roba oh Kristo ni wa kunra roba wa manan sakra anka ma yanche no samu amwo no modoso sin no na sofo kwa asori na pastor ehye sofo asofo bebre kita pastor me pastor pastor na yenu anu ayi befo no mo friend say to get to my befo obuye ko to gbe gan ye wi oh yes sir ana ko braman fo kan no uko voter region efo ogugu na abo so ne man kankan onya de onya bone oni obi ani bone oni ne yire ne man ya den enya bone ko voter region mansa enna obi ka chance oh papa oh aden na wo kan no pressa say grubi wo ho grubi wo Ghana ha se say why dey to for ma o ko ba ye den e be fa ade obode nchire obode enti na nim nchire na African Revival Youth of ya ye bie wa adwenem to we ye to get we asempa yetia kasatintin ensayare nti African Revival Youth of ya osenkani ya masa me nkasa bebre ankura hunu ene ye dede me da kupa ye ba TV so oti yanka oni ye ba be ye debate odi ba bi ye fiba Papa hello Papa, you want to Baba be what you do with this? So, Papa, only a man or Jambuamano. A Jambuama, a Jam and Shroud. Now, only Papa, body have okay. Yes, sir. Minister for what have to be a more body ever for Medase. Medase. I mean, if I'm not agreed, I mean, to not be a meaning to the picture be a water cannot. Yes, one thing, yes, my nature was group is so. My group, oh, yes, so let's say, who would Napoli so partial? Mo,
Mbacha enko. Akuko antu obedwam. Yeah, quite so people know about that. Hard to know. Also, Papa. Me tete Bruno. Yes. Me body. Aye. Yes, me jadi empire no. Ana o asthma. What is you for na wo and Masa. Me bacho yen promote sa me bacho una wo kan etika. Kofi Annan kan Black Rasta kan. On se le den. Sa ba ne ye friend say. Oui. Yeah, marijuana. Abrofo ni mu fa so yen kasa kosio. Oh, hear me. Osi and then you say can you can we for some you real. Masa wo say di edro asthma edro. Asthma bro. But one to turn on memoir. Papa, about the issue, intim. Hey, and go. Hello, Papa. Good morning. Good morning, sir. Your mother, Baba, you are doing with this. That's right. Hebrew near brand here is a. Yeah. Okay. You see the mass. And someone can work. Yes, Papa. Me wo, and woman did them anymore. Me that's it. Now, woman let them anymore. Say, Tama, Abrofono, Europeans, introduce a hospital quarter. Me that's it. At the bar, Africa. Yeah, the mass. Now, okay, can't go anymore. Let's say, or more pass there, or mamma, or more beside before you are ready. Then more pass or more baby. Before 1883. 18. Our mobile, yeah, 83. Me that's it. Yeah, the mass. Yeah, the mass. No people know I may photocopy the amount. Oh, Madame Mass. Require a bar at Namsu and Mabro for their hospital, a bar, a baby man. Yeah, that's it. So almost it. Or man, Master Mobile baby life, no mobile say, or mobile fiscal. And it's true. And then you can be brave, but now more condemned, doctors to condemn, say, be true, and yet, it may be said, of what dear our body we are saying, by mouth, and don't so much as that, and by money, and yet, or mother fan, a ban of their fun to you, no more putting young papa, woman, free, nobody chemical, no more prayer, and only pay in your kidney, because people are running them say year by 2020, almost in the pay, they will be as a doctor force, doctor force. And you find a doctor for identifying never been. Yadamasa Papa. We African revival you down here. Ye PJB Mayo, ye Pia Wagin. Hello. Hello. Yamaka Baba, you are doing you mediation. Engineer, and your body in shower. About the Shayin, Papa. Papa can say free in the same. Yeah, that's it. Maybe Yo, Papa, young way. Mama, name for Nayaman, Yin Rufi, a pitching dear. Yeah. Mama, to see Uncle Anaban, I see I give you. You would play and the pan, yet I bear. Yeah, the master. The baby, my soul now, you, Mammy, get 2 of money, Shannon, no baby, Monsieur, dear, Annie, after I say, name is Nayaman, you see deeply. I know Emma move tentem. And what a shock gone too soon and no Obia go. Oh God, why? Because of you. Because of you are arrogant. Hello? Yamawaka Baba be what you may do so. I say can you Yo, Papa. Safi akontomra ye chia safi akontomra fo nyina yenko yes sir na yamtani fo so tan obi hwe enne wunima bibiblo na kasa wo beye na wa mfa nkota ntete kwa wani amo ma mfa nwa ntema amfa kemikata am fremu a ya baba de uno so to a enne no be ya de ne wo ayi egaso eso no ma enye aduma yo because wo di abofu na ko asa wonu etu no ma enye aduma na ka ma o ya de eti wo pra na
Yedamase. Hey, Omudini abrofo. Hello. Yamu akwa baba bi wa junju e so papa. Oh, many are touching mine. Medawase. Yeah, Joe, so papa. Mesumiti attach my 4 power. Why? Compose a magazine for you now, Machiao. You must know. Yes, papa. You must you for other commands. You. Because you know, and you will be able to come. Medase. Someone I think some people will do. I say, I think for anything for other powers. Yedamase. Because Santa, Firemanka, put their dance by Anka, you're doing before you see a master other powers. You. As Santa will come up with your you know, but members, I have it before. How would you say? Omumba powers. You. Not imagine I'm committed. Yedase. Because you're really tough for that. Bible for Christ, Anna, Anne. now this for you, one for me. As for Akiaboto, Nada, Riada, Yawada, yes, some type. Anne. Nanda, young people, they are not the 5 years, Juma. Not with us for Akiabot. You. As for Nankatano, or Master Yanko Pombara, because Yanko to this for you, one for me. Yeah, that's it. It is necessary. Yeah, that's it. Yo, Brahma. Me pacha ya frame why? Na hello. Ya mo akwa baba bi wa junju e die so. But your friend big one ka sa fit for plus. Chufu praso ye tia mu nyina why? Ya na pe je from my vetra ya. Ane nipa ne doso. Ti yanko. Ane. O den kini ne de o ma ya tin se mu. Ya show but ane se be se try se be free. But ne o ma ya tin se pop ba. O den pa bota o ji se bo na. Yes, you need to kaka setting this ubia. Yo. Okay, my father when I was teaching me yanku your friend Abu. Yo. Tian pa o ju plus. Yeah, that's it. Hello. Hallelujah. Oh, I got a Jamisha. The Janisha Yena, Papa. Oh, why information center? I'm not sure when you live for information center. That's right. What bien Yoko? And someone who can and now who take who you live for information center. I'm not sure live for information. That's right. Yeah, that's it. And I won't take a Yama will be from now training. Yeah. Will be a what you will be a shame my five. You are not going to know you. Yeah, that's it. Or one bad and so for you share with the air catching. When you say I'm supposed to be moved a catcher the queen. Annie. That means I want to say a big tune, yes, and the best one, yes, let's have my water. Yeah, that's it. Let me show power. Yo. What is it? Yo. Big quiz, me who's on in my baby. And yada, Tredian Pokwame, or Boroboro, what the any danase. Dear Diaso ya nipitri. Quantity biako viewer Abubuan. African Revival Yuda of Ya or Senkeni Yao. Yadi Jumediano, and then so Yadia Awoha. Titi will become Titi will be tea. One year qua, possible needed hospital by. One near Omaye. Oma master on Babaji and Gong, the Momu Basse, on the say Abby. I mean, first I when your way soon. Nanagrada. Only Okuno Pastor Erico. Adia Tomani. 26 October. Yeah, but the day the near Dom Babetawichi. No, what in your crowd, papa. Yet that was a pop. A Sieni Kaja, and Yasada. Nanagrada. Yet that was it. Why? Near Washiri young or boy dear. Tradia Pokwame. And in Ananum, a Beshawa name. Bra Rich. Director. Also. Yeda wase papa abranti wa a wo wi habanman ko koso na wi habanman enwenam wa onyansa ene onim de
Twani akokwa me beboa wo ama wanyi ache na wato nkondem na waye nhira yɛda wase papa sɛ yɛ wotena fidie n'akyi ekyinkyim ne funuma Pablo cameraman Eugene cameraman yɛda mo ase papa yɛahwɛfoɔ ɛne yɛtiefoɔ a mo ni hɔ a anka yɛni hɔ hwɛ sɛ de mo asi aso dwumadie no abasobɔ na yɛsɛ mo sɛ momfa bi mmra ɛmɛboa yɛn ɔsɛ nkani yawni o etu nsa fra mo de sɛ mommɛsɔ yɛase yɛahemfo monsɔre na mommɛsɔ dwumadie no na yɛnkɔ baabia na nagrada yɛsɛ bia radio station ka ho na yɛmfa nneɛma emugu akwan mu yɛsɔre bi gakɔ esi na ɛba me nua ba agya ba ma nkyea wa na mayiwa yɛpahu ɛna Pablo nti ase so na den na wodi na ma agya ba wo Netherlands yɛkyea papa wo so onye CEO ɛwɔ ɔhɔ eti wo ne no ehyia na mo adwendwen sɛ de bɛya ebusua no benya nkoso Pablo wo mo si CD no wo mo si t-shirt no mpacho yɛna fabra yɛda mo ase togbega yɛda wase Samson yɛda wase Ataoko nso yɛda wase sɛ anopa yi ahomakyin masɔre abɛka yɛn ho abɛboa yɛn obi biara a wo ha no mo yɛkyea mo yɛda mo ase papa yɛsɔre yi wasum bigger quest ɔnenama ɔba dedende yi wasum ɔsɛnkani ya me no mani o 0548585867 bacho ɛyɛ simple number ɔsɛnkani ya me number 0548585867 on say yɛ mpanyimfo no kra yɛ ntimi for are you ready? Okay me number ba ko ɛyɛ 0277498188 Kofi pese the number is 0271 yeah 30 yeah 3409 okay sense pese number we the director yesra be 0271 na me bre 30 3409 ofa na na ofa ka ho na ana besabiko okay na no ofa okay need the 0554 51 77 81 okay that is 0554 yeah 51 77 81 me da se ebre no ye nse ye nidi nko bigger quest the program no eti ye da mo ase papa o frɛ yɛn a nsa bɛkan o frɛ yɛn a ye 24/7 na to me bia me ye yi kakra so anu mu ma me nye yi o se